Hello, leitung mun tom ma ilengai zomi pite ko ma peo. Tuni October kha som le ni 2025 tuni le som le nga sane ni so lamina zeta USA Political Affair Committee panina PAC tongdam china amasana kam to ongmong masang dam kem tikhiam tulai tak pen dena la izat hi Benjamin Lian pina ngai te nong sa sa hi khoro khun hi azani nong tampitan ki bor mai culture nong hi kom na chi ka hu to le hi indelam ya e chief guest pa e professor son no te lama jong ki bor ngai ngai ding chi hi tak chana zeta USA PAC ai tang ina kema Thomas tuangina khoro thupa chi kompong sai tunina alamdang ina leitung mun tom gom do ilengai zomi pi te na hi PAC panina chief guest ding thu man pha tampi ong pulang din ichial professor son no win jong tampi no ithei ding hia den chan ama thu tampi tak ong pulak thei ding na amana ahun man pha tampi te ong pi na swang man pha te leithung lama to zon akul ma ban ama jong hebana mi pil mi siam phat ei kolgam chiang level le jong mi te hilona itulai taka India kumping jong pil asaka chim asaka paisa tu khani khathum lai na kolgam ukna alen te to India kumpi ai tangena kimudinga achial palai khat pen tu ei zo son songa ongom thebe thamlan tunina hi ZI USA PAC panina politic te ama pen political side to PhD nga ina bek thamlona tulai takana professor asep lai tak Hyderabad University lian pi khara professor sem na kum som bang asem akum pen ka kedot lel lo hang kum som le kum nga amwal na hello ring khatina professor kumsok pi khat kumsom warbang hi India Gama University lian ti ong sep sak si ben zo son te yang tan na be khilona hi za ta na India kumpin long tang mi plai de achial mi mon hoi khat pen tuina zet ai USA PAC panina hi bangna apil na siam na te ahun tong piang na doksa son no to na pe da long dam bek tham lona turni le som le thum turni le som le li na hi USA Gamma ma zo postdoctoral sinina Philadelphia Pennsylvania University ama kumni sit ong sin hina tolai bang ina dong kum som thum le chi khong aphapan dek ding hina mi pil ma khatina tunina izon zon isu sule eito hi USA gama ombe khlo na kol gama omzo mi te indela ma omzo mi te dong akoma pe na tunina Europe lama te dong na ama tung panina thuman pha tampi tak za thei ding hi manana doksa so no tung lungdam to chan tunia again ning pe ama pen political side to PhD nga khalle scholar khat hi na dong zuina hi Asian Southeast Asian South Asian kho journalist hi na website sum dong news tom te ki helbek tham lo na ama pen India kompin ana thei khop na za ding ina to journalist hi na ama art a journal te azong awat kompi ananga hin hi changna tunina ei do son teng pe ithi hilona India kompi tale Southeast Asia politician hilo politic lama scholar ten ambita anak ki thwa hi to khita ithi kong thei sang no pena ya professor son open politician hilo na political side to scholar hi tunina ongen ning te pen ama mu dan tua chin te tua chi un chin ong sol ding hilo do aman hi za ta na leitung hi USA kam kho dong research kho ombol na kom tole India gam hi tale to chanung ina kol gama pa paina te amu khem to tua chin te abai saun kolgam tua spring revolution tu kum nga sunga ipaidan te ama political side to scholar hi na dong zuina amu dan te dong tulai tak din mun te dong ala hwai da le mai lam bang chi ding to cha mai lama bang chi kal son le khoi ding to tung to ne na dia kina Burma sunga kolgam sunga zo mi te na bang chi bang ni khon hoi mo khon sia sunga political interest bang chi nga thei ding hiam chi lam sang to te ongen ding ama hi le i thei siam dina dina kong chi ma politician te bang ina to chini to chi un to chini chi hi lo do na aman asin na zuina kolgam to chi na tulai tak to din mun mai lama to chi thei ding hi chi te ong hi de mi pil tu ma comment ong peding le huam hi ding chi bang na ama mu na zuina scholar khar hi na tonggen hi to dong zuina zeta USA no hi bang ongen sakin hi bang genin ko to ria kong chali chi dan te omlo na scholar te tunga bang ma thuni nam na ama sin bang na ong pulak ding hi toy tak chena to ke pan ithuluina kolgam huncha sunga
khom tho omlo na tun kum nga phatai chang na idin mun bang hiam abe sa hun sunga NUJ dong am group tong top de idin mun bang abang tan tunga tulai takina bangdin mun akiding hiam mailama hichi ja mailama bang swak khiding to din muna zo miten to sunga bang political lama interest that heading hiam party lamma I da tom te aman pen ko ma sol lo ken longตัวว่าองเกนสักอินชีโลนะตัวดงจุยนะองเกนได้จังพัดตอมนะตั้มปีตะกิงาดิงีคุณนี่งาเลยตอมจดนานี่นะไอ้ตรงนั้นตัวหนองเปียกสงในขันเลยลังสงทางนะอามาหนองละตัวดีตักใจนะอามาสันprofessor ส่วนนนักบิตาหนนองเปียกลงดำจะได้ US อาดิงเบกเลยตุ้มบุปผาไม้ละมาองนะเอ็นโตดิ้งเตนะพิลนาเชียมนะตักปีงาเดียนังกุมตั้มปีตักนัชินมีพิลมิเชียมมีกางมีวมเตกิกาละนัชินเต็งตุเนี่ยโกเตนะอมองนะจะที่ดิ้งก็ตักใจนะอากายดิ้งเตต้องอามนี่นะนั่งตรงปันตรงสวงมันพาขัดเป็นฮีนามิปีเตตรงองหอมเขียบันกิไงสุนนะอีสิเลวแต่กันน้องหอมสอนดิ้งนะหุ่นองไปขึ้นมันลงดำนะกี introduce นะเตะหมายแล้วมาจมตัวเดียตัวเจ้านะหมาย2026 zera US zo mi khom pi chano chief guest ting ama ma hina to chano political forum pen na setakina panelist te to ama bangna pilna nei te tampi tak te to omni na lo political forum pen omding hi chi to dong lok na khat to zera US panera public relationship ka hi na khat jong to ongen ning na to ke panena professor sono ithulu te zuina parma gama omte dong India gamai dong na tom zo mi te ring nong dei sa political issue teng pe sok tak len nonggen na din na hunong lao le dong damma mele professor sono amasaina put Thomas na hi zongina zius ZIUSA tanute hi zongina bai home makai te na de sakna hi chebang nong angwan nau nong lang honglang sak na hi manuna amasain lungdam thu kongpuak masa to chengina I Zeus ZIUSA hile ekile zomi politics vai genta lo Burma politics lama kathei na toy ma lai hangena I aman pha khat bangena hongai sun na hi manuna ang tangjong ke sain to chengina amasa ka ge not belena KPN Indian politics comparative state politics to chena South Asian politics le tom khat BHU to University of Hyderabad ka sep maina Banaras Hindu University ki je Varanasi muna kum gyatwal international relations a theory lam anhil kha ka hi mane tom khat international politics paidan le a theory pol khat kasin na panena aza huap zo a etna khat kanai thia hi zongena ki etna pn scholar khat ka hi na laisin mi te thukan mi te na ayat dan le minau tangina iphut khag le na imu zia hong ki bangi ge lo khading hi chi amasai na ongen nuam masai ngin toy mane na ingai sut na ekile iet dan pe akiban lo hangina mi amimalina ki kok bol lo zoina a hoi kagen khak oma no san the no nek the ding om le a phatwam pi ding danena na kingai sun zone la banghiam chia kagen khiat ka ngai sut na lai sim na ti panina hi zongin kathukan na ti panina no ngai sut na to akituak lo pol kha jongom khading to te pien kam kup na inei to ding hi chi amasai na ongen masanwam ing banghagia mi chi chengina hibanga political affairs committee ya apu Thomas te polin ong patkhiat pien angtan huaile achin huaima ma hi na pien dena honggen ma bangina amichial teu amau de na to ki tuak tek ka thu mop ina gen sakhizolo ina amau mu na amau sanzia amau thukan na to ki to ka ngai su na again khiat na khun platform ichi hiama hiche banga banga opportunity hong piak pianu manpha kasa atwa pien atang pi na academic discourse banga ko dialogue china dialogue om the na ding na khalle khat ki ho the na ding ina khalle khat pen ki za ta to ding ki samena khalle khat akikim banga ngai sut ki ngai sut ding to pen amasa hi chi to banga khalle khat akikim banga ikingai suta ingai sut na pi ikiza ta to changina ki ho na aman ne ki ho na om thei pan hi chi pen mi pil mi siam te na asan theu
hi pian Burma be khiloina leitung bu pa mi pil mi siam te na apai pi tang pi hi chi ama sai na gen nuaming ithulu lama alot ding hi le hang dina potoma senong gen ma bangina spring revolution om khit na kum nga bang phataina achile Burma pian tuina koya om koi bang din monam a politics din mon pen koi din mona om ekile mailam huna zomi tia ding ina bang chianga I hong sukha ekile bang chianga ia ding ina I opportunity chi hama hamphat na ding hi zongin ekile ia ding ina haksat na polkat bang om thei to te pian tol khat ki kom leng uthoi ka sa amasa ina hi thei chen ma bangina February somni le khat tulni somni le khatina Burma military coup ichi hama coup gal kap tat madote na NLD government pen election akichian lo pi na zuaw thu to fraud amau chi dan le fraud inango a hi manena to hangina amau mi pi tel ching na pen sa ke sang thelo ding hi china to pansanina tat mado thunei na ichi hama ekile gal kap ki na ong phon hi to hangina mi pi alungkim lok tam pi takte na lampi ahi zongina muntuam tuam township tuam ahi zongina ekile district tuam tia ki phinna lungpho na neina study khatina gen na panina khathum sung spring revolution ichi pen February aku chideng March April May khabe tanina tul thumle tul li le zasagi balbel wal lungpho na kin hi chemo khathum sung bekina tuli le zasagi wal lungpho na to sunga galkap te na hiam gamena nakpi takena thagum thau zangena mipi akiphin te alongpho te no go po hi manuna mi tul sagi le zanga bang khathum sungina si kichi toy manena spring revolution ina nakpi taka mipi mu na hunglang khia ichi pe ni na gal kap thau to ite na mi pi de na to ki tuak loina amao gal kap adia ki na tu lai taka senior military general MAL ichi min ong leng le ama thukim pi gal kap bu te na awai hom na pen mi pi de na to ki tuak lo democracy to ki tuak lo a hi manin mi pi te to ki kalu a hi manina thagum zangina akino gop chiangina to hangin na pi takina Burma sunga democracy omlo human rights omlo to chiangina dai na ichi hama mon na bit na pen tu chiangina omvet lo gen tak lo Burma sunga nakpi taka khanto na ichi hama development ong ki hong 2011 panina 2021 ki kala hong ki hong te pen nakpi takina akum som ni lama le pai pi ki mo backward movement pen om ki china nakpi takina tu lai taka akigen economic backwardness ekile economic retardation ichi pen nakpi taka sumle pai din mona nakpi takina keniam hi chi pen mi pil mi siam te na nakpi takin again belu thui hitoke sai again chengina iphok ding ina scholar ekile academic te na again da tang pi ina Burma lim pen ahun binai ina tuabang ina military coup anum ahi chiang ina pol khatin again chiang Burma sunga bangzai na ki khip na transformation ichi hama ekile democratic transition democratic consolidation pen pol khatin again hang democracy tak pen mi pi de na to ki to ka vai hom na tak pen det do zo lo kip kho zo lo hi chi hong ki lang sakhi chi mo toy manina democratic transition lim pen banga apo thambe ka omena zung thu khazo lo hi banghange mi chi chengina Burma sunga political culture ichi hiama ekile democratic thinking lim pen chian takina zung thu khazo lo hi chi ngai sut na pol khatin nei toy manina Burma pen awang ki mina ahun bi nei na hi thau toy gal kap te na to democracy human rights again gen te pol pen de lo a hi manun amau to kikal a hi manena amau tha na
เปลี่ยนนักปีตะกินดงตันสักเทมันนะตัวหางอินะมีปีลงพ่อนะ revolution นี่จีเฮมา protest rebellion เปลี่ยนเปลี่ยนโมฮีจีนะอากิเหียนทูฮีบอลขัดเร็วๆนะอากินุเชียงอินะบาร์มาเปลี่ยนตัวไหลตักดินมุนเดตัว spring revolution องมขิดเชียงอินะหุ่นโตลขัดสุงเต็งเปลี่ยนบุลตุงอินะmilitary อิจีเฮมาตัดมาโดตีนะอาง่ายสุดนะปะเนี่ยนะเอาดีนะตัวคิดตัวกิน election บังเอาง่ายสุดนะปะเนี่ยนะกุมขัดส่งบัง emergency กิปวงดิ้งนะ emergency กุมขัดกินนี่ปวนคิดปุลาคิดเสียงมันนะเอาดีนะตัวคิดตัวกินนะ election นี่สักดิ้งนะตัวเจงนะได้นะมวนนะเบียดนาเปลี่ยนสักปะดิ้งเจียงง่ายสุดนะอันนี้อุหินะไอ้หางนะตุ้งลุงพ่อนะเปลี่ยนนิดังกุมดังสมบุกเลนิยามสมเกียรติเกียรติกุมกิลุงพ่อนาดังเตตุอากิบลกนาอินะอดียกเดียกินะฮีบาง generation Z กิจิอิจิยามาเอกิเล social media เป็นนักปีตะกินะอาฮิยามตะกินะตั้งใจตะกินะกิจังตาอิมันนะมีปีลุงพ่อนาลิมจงเปลี่ยนกาลกับเอกิเลปลิกเตนะบางใจนะอลาหวยกาลวันตัวเพียเลวจงกุมขัดกุมนี่สุงาเบ็ดได้สมกดิ่งฮิลาฮีจีนะกิงไอชุนีบางอย่างมีจีเจงนะฮิเปียนcommentator ขัดBurma politics ตัวกิเซอ again ขัดเปียนฮี revolution เปียนบางมีข้อต่างไอ้เกลี่ politics ในงานจีไฟไอ้เกลี่กำซุงhow na to kisai economic transformation de na to kisaya lungpho na bikhilo na hi pian revolution of thought hi chi mo to imana amao ngai shut na panina gen z le adiak de ka hi ya spring revolution a makai te pian nakpi takena network communities is shengina to social media Facebook ekele hiya TikTok te ekele abultunga internet kong ongsaspin bawa akizang atam pt social media tunai dia ka mi pina ngai shut na tom asung the faceless interaction ekele interactive device pin nakpi takina kizang man pha ahi manina signal te tung tonin ahi zongina VPN te ekele telegram te zangina to te panina mi pi tuam pi akimu to along te pin kizop khop na piang sak the hi manena nidang bang lawina hi psychological warfare chi pen lungsim lama gal do na pi ne na bangza takina taksa tunga ye sian na hiam gim na tung phial le jong na pi takina kizop khop na pen a hi manena tu tanina ki banga ki hi zo la hi chi na ngai shu na ani pol ka tomi toi chenga tunga revolution lim pen atom lim na pen gal phola ma panga revolution bol som te pen amao hat na thu to mi le ayanga akimut heilo to faceless interactive device anga social media zanga VPN te ekele atom telegram signal te zanga khat le khat ki kom to na pen na pi taka na sia ki hek lamdan na omai mana tu tanina bangza taina gal kap thunei te na suppress ichi hiama nakpi takina op khum som phial le zong tu tanina lo ching lo hi chena ngai shut na hi ahi zongina alang khan lama pol khat lew tian ai tu chiangina hi spring revolution na pen amasa revolution ong pian khiat na amado amakai diak te pen wa hi mi chi chiangina adiakina nidang to NLD party noya ama khazab noya member of parliament ten le to chiangina amao kizopi mo state le province om le le atom district a kizopi te pangkhoma committee representing ya piltha aluto kichi CRPH te pol ina amao atuam liawina kipon khop naung neina asot loina NUG National Unity Government bana to chena National Consultative Council pen ongbolu chiangina to ina hi lungpho na pen party characteristic ichiyama party onzo ina
ki pol khop na danina angai sun pol omhi to hangina hi spring revolution limlima agenda setting le banga a movement pen tu tana I akai zoden amakai zoden te pen atang pia NLD sunga makai lubok teng mo athungai sun athuwan siam teng ma ngai sut na hi china pol khatina angoi sun zo omhi ayena at pol khan leu te na angai sut chengina hi NUZ ai zongina ekile here consultative council hi zongina ekile anoya armed organization tom PDF ichi te to te ber ki khai khop na pen atang pina federal model dana paina lam khata pol khatina gen uchiangina hichi banga ki khai khop na ina Burma Panglong Agreement February 1947 peka ki federal union na ngai shut na omden ideal sun manga amat ngai shut na pen to spring revolution ongom khit chiangina hi NUZ ekile National Consultative Council noi khaza noya hi PDF to na cha ki khai khop abong bonga ki khai khop na teina lam khata ideally I bantang chen hema ki khai khop na piang sakhi china pol khatina angai sun jong omina pol khat lewina towa banga ki khai khop na ina I amau ki khai khop na sungle athuvanu ekile ideas le political agenda pai pi teo hat sak ma bang na pina ong sun sot ong ki veito ki to kina abesa huna hi ethnic nationalities ichi hama toa minam bing pau bing tuam sunga kimuan mu na tuam omsa ekile kilem lo na tuam omsa te pen hibanga unity framework noi khazam noi yom khop chiangina ikibat lo na neu chik omsa te pen ong kwang khiaina asot lo sungina nakpi takina ki phel khap na ichi hama ki hendal na hong piang hi china pol khatin genwi hi pen atang pi na keibangina ka research na adiakina zominam sunga research ka bol na panina atang pi na zominam sung ichi chiangina zo ken kazat na badina zominam kazat chiangina ya kuki chin kuki group sung teng ahuam soka kazat zel hina to sunga azomi sangpol kiomina kuki sangpol kioma chin sangpol kioma lusai sangpol kiom mizo sangpol kiomina to sungbanga yet chiangina abi tom bang ending hileng pol khatina again na panuna sunga be kran cluster ichi somni le libang aphasak zongomina somnga wala phasak zongomina ahi zongina atang pina notice India banga politics of recognition ong hat chiangina sunga kipong khat na sangina nakpi takina niu chika ikipan na te pen ong kipsak ong det do sakai manin toa Sigmund Freud kichina again narcissism of minor difference china ama ina political psychological point of view chiangina mihing pen ikipong khat kom chiangina ikipat lo na niu chik te pen ki en sikina to pen asot lowa idea agenda pen akibat lo chiangina hong kwang khia ina to hanga kilem na sangina ki hendal na piang thei zo hi chi mo to pen pol khatena upatena apauna ka again thei bang hi mi chi chang upatena tena again upen gan hing te pen om khop sem le kangai sem ina mi hing te pen banga kilem lo sem dan pen again khat da pen hina hi pen zong tu lai taka Burma context imaya aki phuzong himayena bange mi chi chengina lam khata unity framework bang na pina to unity framework sunga abrans tom denai chi PDF te pen anambing ekile apau bing tona ki khai khop na hongsuak ai chenga to atina anambing apau bing tena amao territorial jurisdiction chi hiama amao leitang pen anei na chiang alung simsung aswang to nau nei cha to hi manen to hangena nakpi takina hi keigam nangam ekile keigam gi nangam gi chi bang ekile territorial control le contestation pen tu na idea ka hi a PDF te sungma ma jong kilem lok naina hong phok sat toy manena pol khatina scholar takina ending hilehang to banga unity framework kom maina hi unity framework ka iki khai khop na ina to pau bing
ekile nambing to na ki khai khop na zoi to na ki gom khop na hi mana to te ina isunga ituam na pin lam khata a recognize chi hama asan ong thei ti ha kom ma ina to te na sunga neu chik cheka ngai shut na parochial identity sa se mi kang te na to te jong pin azoi ton mai na azoi mai na ong wang khia hi china ngai shut na por khat jong mi to igen kom mai na to adia ke na hi na spring revolution khet nom NUG ekile consultative council le PDF te pen dina konggen ma bangina atang pi na NLD zoi to na ong pai ahi ma bangina to abesa huna election sa te sunga inter party competition ichi hiama party khat le party khat at ithei chat sa ma bangina Burma sungzong party ton oma election aki taite ngiet aki na sunga mi tampi takina ethnic parties bolina to agente na chin state banga azomi ten party nein achin min poten nein khamiten nein khumiten nein chi bangoi ke poiten na neuna tom to dana inei te pin abesa hun sunga election ini chianga minam akile paubing sanga party zong ahun khat omi chianga to NLD na spring revolution bana hi national unity government le ekile consultative council te pol pena amau thune na awangu hong pai zo hi manena to hangina amau policy le agenda pe asang theila hun khop ong ina to hang mai na zong nakpita ka ke thei siam lo na sunga hong pia ngi chi ki mo thei hi pen atang pi na inter party perspective danina en hilia ani na hi pen ayat dan khat tuam liu le tuam non en nada kata ending chileang atang pi na majority le minority politics lim pen ina hichibanga spring revolution omna muntia zong nakpi takina ithei lo kalina buam thuk pi khat mo agep khat alian pi khat hongki hong hilaki lo bangina ki mothei hi banghangya mi chi chiangina atang pi na dena igen ma bangina tuina election ki phuanin election pen somni legya chiangina ding bangina ki phuanin to election ding to ki sai bangina tu laitaka national level a Burma gambu pa akitai dingina tu chiangina atat mado state administration council tina SAC tina guk bang sanguna recognize kin chileng mo a state level a som nga le khat khong recognize ina chin state banga li ki recognize ina toi chianga tang pia dingina a politics dan pen lim taka imat keile den chiangina anam politics dana ipai pia sunga to abesa huna inter party competition hanga inter party competition kai changa a party khat le khat pen ikitai ti na sunga ikithei siam lo na ekile banga ipuang nat pol khat vilvel te pen achiam te pol khat te na to pen phajai sa ama politics saina dinga inam politics pen ongat khak ding pen ipilwang kisam ding hi chi to pen kagen ut khat jong ahia to chengna atuam khata issue dang khat apoimo ma gen huai ka sak pen ina spring revolution pen bang chianga bang chiang tung mailamuna bangalamet na ding hiam chi mipina napi takina evil ball khat thuhina hito ki sai igen chiangina atang pi ai thei dingina Burma pen pol khatena again chiangina to Stanley Tambaya kichi Sri Lankan academic khatin again na panina Burma le Southeast Asian politics lim pen ama ina galactic politics sina galactic politics ichi pen omdan pen bangya mi chi chiangina phai jangam ichi hama jangam panina atang pina state ekila kumpi omina tua ina ama ukzo na pen azangam kim tenga nakpi takin athunei na pen khau taka thunei khomina
ai hangena agam no lam imai no tokitwa kena tua banga au na pian khau zo lo hi dau de hi chi ma to pian galactic politics ai kile galactic polity te nge na hi chi to bangina ending bang hilena Burma politics lim pian jong tu chiangina iet chiangina khun khat lai teng tua i revolutionary part pdf te pol pin ong han ma maina mon tam pi ma jong township le ekele district pol khat jong amao ong lakhiki zona ayangin asot lo ma ina Burma government kumpina nakpi tak maina banga van le hong zangina ekele banga artillery si ya thau pi te to nakpi takin ekele drone to nakpi takin hongno bop chianguna tu chiangina I amao I thunei na ukna pien tu denai gen state somli banga pien election nei thiding tom khat bel a township pien zalani ai hangina zathom le som thum laka zalani nei som pol khaten again u chiangina atan madote ha ma jong nakpi takin keta ai manina ama ha na jong a power jong keta ai na hongpula ki achiwa ai jongina pol khat lew tet ai chianguna hi pen tu lai takina amao ha na pin adau abat hangina Burma politics lim pen mundang to kibang het lawina geopolitics lian zo ki gol hi toi manina Russia te China te India te Thailand te ahi zongina adyaken tulai taka ASEAN chairman alien Malaysia te bangina pen Burma gal kap te ma pen lombol ekile tha piau ahi manina theilo kalina pdf te pen tha han ma abatu hangina hi geopolitics a player te akigot lai sia te pen a balance of power pen tat madote khut lam on zo den ding hi chena ngai shuna ne ichi chiangina bangza ta ina pdf ekile NUG a hat bang phial le zongi geopolitics pen ki gol ai manina ide izaina pdf pen hat zo lo ding hi china swaki mo ai pol khat lew te na again u chena hi pen banga pro tatmado hi na ki sang the lo ding hi banga ngem chi chena NUG te sunga ekile pdf te sunga jong na pitakin grouping ekile galvan hoi pp drone se hi jong ina technology tom ki nga hi manina hi pen do hak lo ding hi chi ina pol khatina again nei pol khat jong ina hi pen ina pol khat ong phok sakina 2010 2011 tulni le som le kim panina to hia Arab Spring ichi Egypt Libya Syria ichi hong panina hong piam kia to generation Z te pol social media hong ha to ki to kena democracy de na hi adiang de ka Middle East hong kwang khena to hangina mi pi te lung phau na ki phin na hangina gen te na Hosni Mubarak bang Egypt pa hong ki pai khena ekile tuna idea ka Syria banga albasat kumpi hi na pen akipai het pa zo lo hangina kum som le thum sung ving civil war ichi yama tual gal apian khit nungina ni kumina albasat pen president na hi na panena ki hin khia hi ai zongina bol khaten again u chengina hi che banga regime ichi yama thunei te khiat na dingina nakpi takena hamsat na ekile strategic alliance le strategic partnership pen ki sabi chena bol khatin gen le toy manena Burma sunga politics paizia pen ina hongphok sak banghia mu chi chiangina to strategic balance of power ichi pen poimo toy manena to abang ahui nundan manlowa a politics saidan ma zong I hiel siam kele I politics Burma politics in a pen aminam tom I na ong pose den ding a hi na pen ong phok sak mo toy mana a geostrategic pen hoilama hui nunghiam chi zong pen ibat ding kisam le kilom sai mo toy manina athak thakena I dunia angai hitena I phok ding ina geopolitics pen nakpi takena Burma tunga ki khum vangi lian pi khat bangina ngai shun ne to pen
มีน้ำตอมที่อาดิงเดียกินอพวกเป็นหักสมะขัดให้ดิ่งฮีตัวมันเนี่ยนะPDF เตฮีจงอินเอกเลโซมี politics ฮีจงอินจีนสเตทเลเวลไว้ใส่ที่อาดิงนะง่ายสุดดิ่งเบลstrategic partnership เป็นคอยละมาอนจดิ่งยังลำปีเสียงไหนดิ่งนะกี่มั้งบางฮังนะChina เป็นเอกเลอินเดียฮิจิซาไทยนะ Burma politics ลุงลุเทียมจีจงquestion เรียนปีขัดเทียนHito kisay ingay should say na banghanga India bangina lungtho na hichiza ta uma galtayla million nival bang uma Myanmar panina ekile michiza sia Indian banghanga democracy gumlawa tatmado te gum hijo hiamchi bangina kolkhatena adong theizum kiom hi India bang alunglut na diakina India adingina China pen bang chibangina Indian Ocean na amau influence chi hiama amau thuzo na pen bang chibangina khak tan thei ding hiam chi pen India ina nakpi takina aboi pi thu hi thu pen kum tul khat zakwa som ko bultung panina PV Narasimha Rao ki prime minister hi lai pek panina nakpi takina ngai sut na ahia to pen amau ngai sut na panina India ina Northeast India chi cheng ina leilu swa lamgam mo ya Manipur Nagaland Mizoram Arunachal Pradesh Sikkim tepol hote to ni na Southeast Asia economic kizopna mo ne le tak lam to kisai sumbol na lam to kisai trade lam to kisai nakpi takin uang bol liang ia ding ina lampi pen ki hong hi chi ngai shuna hi to pen bang hia mi chi cheng ina kolwar hong be na Soviet le US te pen ideological rift ichi yama nakpita ka kigal bol na pen tom khat ongdaw to kitwa kena economic opportunities pen Southeast Asia nakpita ka hong ki hong ai bana India na to hampat na pen luakut ai mana Northeast India lam zoi to ni na lukis policy chi khat ong bolu na to hanga to adinga alampi atot ding pen Myanmar pen apoimo ma banga kingai shu to hanga India ina to economic framework cooperation framework ongbol here BIMSTEC chi khong here Bangladesh India Singapore Myanmar Thailand chi khong Cambodia khong cooperation ongbol khong pen China ina India Ocean I thau ekile here trade mining to lai taka ipoi pi bang Burma context bang ding hileng red earth mining chi khong ekile tin mining chi khong copper mining chi khong ekile nickel mining chi khong ekile transnational gas pipeline chi khong pen amao China Myanmar economic corridor ki chi khan to Yunnan province lam panna here I banga I Rakhine state deep port sea ki chi deep port sea chi siangina to Rakhine port lian pi khat hong dingina to panina India Ocean pen leitung bu pa dingina thau som guk pen Indian Ocean zoi to na ki zo hi chi mo chi che Indian Ocean pen amawa ding in trading opportunity lian pi hi na to hangina hi China Myanmar economic corridor pen ahon the na ding na lampi hoi ma pen Burma hi chi to mana Burma pen China ti ading ina nakmi taka attractive investment opportunity hi gi to mana na I adia kina hi economic statistics bang yet siangina Burma banga I hongki hon lai chini democracy ngom la Aung San Suu Kyi NLD government hongki bol lai kum som sung bangina China pen the biggest foreign direct investor jong himanina $50 billion val investment bol manhina ayangina tu chiangina China pen the biggest foreign direct investor hinon lo zo ina Singapore bangina Hong Kong ne zo mo ahang pen amao hi kuongom to kitwa ken nakpi takin a business ma zo hong sia ahi manina nidanga alunglut zauna lunglut lo hiangina amau bel tu ni dongina China te pen economic interest pen nakpi takin kigot to ma bangina India ma zong panghanga ichi sa ta galvan toy galkap kumpi pe ni chi sa agubia mi chi chiangina amawa dingina adia kina tu lai taka a business lian ma ki gen Adani te bangina gen te na amau Kaladan multi model project khonga ma major stakeholders hiuna offshore drilling ichi
ตัวไอ้ตุยปีตุงท้าวตบตกนาไอ้กิเลขีดนาเตปอลเปลี่ยนอามาตัว investment เลียนปีบอลูตินะตัวฮีมาลากาสตรีทของไอ้กิเลอินเดียนโอเชียนไหนจ้ะtransnational gas pipeline ของลุงลูตุไอ้ฮีมันอินเดียจงเปลี่ยนตัวตันนี่นะนักพิตากินะลุงลูที่จีนะอากิเกียนี่ตัวเลวินะตัวนายเดียกับหลายวงสวกในสิมพัดยังเงียบฮี the golden lane ablaze kichi Bartil Littner ina again na panina India pian tunai dia ka hichiza ta alunglu na pian amau RSS te pian Burma 1940s panina active chi mo toi chiang amawadi ina Sanatan Dharma association khan alian pi khatomina to mongmong te pol Burma Buddhist te pol chialuna India lambanga paipiuna atwa ko ma opportunity launa amawadi nga tulai taka to ke pai het nunga India bangina nakpi taka aboy pi bangya mi chi chiangina Kaladan multimodal project pen amawadi priority higi ge towa lim taka sumle pai ekile leitang hauna to ke sai lim taka azoi the na dingwa amawadi nga hi Arakan army te pol ekile towa Burman community te pen nakpi taka zol bol denu toi manina out of living Ravi Shankar kichi out of living pen bang again no chiangina tunai dia kina hat ma kichi mo yoga about yoga on promote na a lifestyle pen Buddhist tradition pakitwak ma bilbelina amau dungru tuna to ko mai na tunai dia ka India bangina pharmaceutical industry pen nakpita pharmaceutical is chengna damdoi za te pen nakpita kina China te to kidem thei ding ina ong azoyong bolu hin toina ong phok sak bang hiam chi chengina Burma pen geopolitics arena mi poimo ma khatung suak hi chianga ei pola dinga bel hin le si kal abat hanga amawadi nga bel extension of another business hidan lelina toy chenga realist politics a perspective ending bang hilen amawadi nga bel strategic gamble is chengina amawadi nga koina sumle pai to kisai ekile galvan zuak na to kisai chi bang ekile dena again leitang hausak na to kisai red art mining China te bang diak kina amo hydropower Michone project bang $3.6 billion investment hina 2011 panina cancel uchi man thu hila ahiangina to Kachin state khonga tin mining chi khong pen leitung ading ina tin mining pen third largest alien pen thumna banga kingai shun hila ekil copper mining nickel mining khong to a gamsum ma to zanai dia ka iboy pi ma to khonga amau pen a business interest nakpi taka kiwon ai mana China te pen nidang chiang ina jong Burma politics appeal mo ina kigot lenti toy manena China ina bangim na hiam isi chiangina amau investment sumle pai kisok na amau trade mo amau summian sunna dana igam Burma pen hongenu Burma pen hongen ahi manwa toy mana amau economic interest asu sethei ding peuma banga thau toy te pen tha ongpeden loading tha be longpe onte ai zongina to banga balance of power abu lek thei dinga thau pe loading chena to onglat satna pen to na idea ka lasio model ichi sante capital la to Three Brotherhood Alliance te na 2023 October kim pol panina to avalu khit nunguna ahang pen sound state pen apoi mo ma na pen I thei ding ina China te pen Thailand khita Burma to land border ichi hiama land border ichi changina gamgi zone leila ma gamgi zone sawane pen mo tulni le zani kimne tulni le zani kilometer kimne we border Thailand te na tulni le zani kimne una India na Burma to border pen tul le zaguk le somni le thum kimne toy changa ama wadi nga akizok na pen nak poi mo de to
San State ที่เลekile Kachin State banga rare earth mining ของ ekile ตัวนิดังอา San State อ่ะบ่อยปีมาเซียเทรดอีจิโมเซียที่สวงมันผ่านน้ำมินทั้งมาตัวที่ปอลว่าautonomous district ที่ปอลของเงินส่งนักปีตะกะ go อันนี้เลยตั้ง go นี่นับเป็น China เอ็นละกีไอ้มันSan State ekile Kachin State เป็นอำมาอะไรตั้งมาตัวกิจสมไอ้มันกำกิ้วเปลี่ยนกิจสมไอ้มันตัวนี้ตั้งนะอำมาเด็กบังpolitics local politics เป็นวิกเจียวที่ดินมันอำมาท้าวตัวที่เป็นทุโจจีน่าสวงเวตัวอีมันจานไอเดียการเดินคงเกินมาเป็น October 2023 กี่มาปนะที่ Three Brotherhood Alliance ที่อารักันอาร์มีที่ekeleกตังเตหิจงนะบังคับTNL เตมตัวเตนะที่ปังโคมาลาซิโอเปียนองลาคิดว่าเชียกินะอสวดลวินะตัวนายเดียกาตัว April ตุกุม April นะChina เตนะ pressure ที่เชียกินะอมาทูเปียวนะนกเป็นกิจูกิคุนละกาลกับเตนะทุนนะเปกิเนี่ยหินไอ้ยังนะกาลกับเตนะนิดังบังนะตัวอารักันเตหิเลสานเตหิเลตัวไอ้บังคับอาคัดเตเปลี่ยนก็กังเตเปลี่ยนบังเดลนี่หลอกดิ้งมั้งวันออกนี่หลอกดิ้งนะทั่วเปียวตัวเปลี่ยนscholar พอลคัดเตนะ subcontracting sovereignty จีนะคอนเซปต์คัด Lazio model accumulation subcontracting sovereignty จีเจียงนะอามาเปลี่ยนนะตัวmodel เปลี่ยนบาร์มาปุ่มองจัดสมแล้วอภัยหมดนะฮิลาชิโอโมเดลอภัยหมดนะเปลี่ยนบางอย่างมีสิเสียงนะใช้นาทีนะท้าวตัวปอลคัดเปลี่ยนคนสดปีเปกาอีกจบนานเอกีเกี่ยวกาลวันน้ำฮิเลเอกิเลท้าเทรนนิ่งอะไรส่งนะเป็นเดนูไอฮิมันนะอดีตหุ่นเสียงว่าฮาร์ดสักุนะกาลกับตัวเตะไอยิบละเจ้านะทุยนาดีงาฟันจัตานเอเซลุนะไอ้ยังนะตัวดานเปลี่ยนอลังคัดเฮียbalance เปลี่ยนอักเลบุโลดีงาอัก balance นาดีงาอักกิมเทนาดีงาขัดลำหาโลดีงนะอามาบางเจ้ากิจตักตัวอามาเอเรียเจียเปลี่ยนกิสุบวยลัวเทนาดีงว่าทุนในน่ะ sovereignty มั่ว subcontracting sovereignty กิจกันอังเปลี่ยนSan State ปัตตาหัวอยู่นั่นละมาอักกิจอยตัวสวกtrade link Myanmar economic corridor อาดิงอาจงลำเลียนปีของสวกหิมันตัวเปลี่ยนสุกบอยลงดิ้งเปลี่ยน Chinese economic interest และอามาว่าเดียม strategic interest ของสวกหิมันตัวหางหิLazio model เปลี่ยน China นะมุนดังอาจงองจังตัวดิ้งหมดขัดนะอภิลเซียมที่นะ again ต่างปิวตัวอีมันนะขัดเวเชียงนะCDF movement นี่เอกเลPDF movement เปลี่ยนทหารมาอับหางตัว geopolitics เลียนโจเป็นกิกอลไอ้มันอีกับบาร์มากัมสุง politics ลิมเป็น strategic balance of power นะองเสียบินองไวหอมดิ่งฮีตัวอีมันนะมินำเนียวเตอเดียกินะโจมีกรุ๊ปเตอีโจงินะเอกเลisang gamnay diakti na vai isai chiang ina tua banga strategic balancing tua pen a shifting omgi ga shifting is chiang ina debt low ki khek ahun to ki tua ka ki khek to ding ki lai to ding so kena tua pen I the siam ma vai I hom siam ki le ei pen ong ki posi ni lo ding ki wal khan ni lo thei ding hi chi tua pen ki mo thei siang ma khat thu hi chi naถ้ากินพกทักเลี้ยงเด็กไว้ใช่ตัวอีมันเนี่ยตัวนั่นแหละมากินเนี่ยสดเสียมตายพุทโธมัสกับคนพอดีไอ้กิเลส question ละพอดีนั่งนกกิสลอยเลยไม่นั่งอีงับกันที่หมดตัวยี่เลยไม่ลำหุ่นต่างปีน่ะจะมี politics บางต่างปีน่ะอีหักเกียนเปลี่ยน election งมเด็กซิมิน่ะiboy pi ni lo pian party khata din hina party khat o khata luang khop ding ekel organization khata luang khop ding chi pian atang pi na minam vai sai te longgol ekele sun mang hiden to pian azomi te pian atuam vilvel I hi lo na pian atang pi na hi ke thusut na panina adia ki na hi deeply divided society ke chi amao
gam khat sunga kitua kilem lo na pen zum thok pi khakin te sunga minam lian le minam ne na sun banga minam neu te na amau hi na leitang tunga thunei na hi zongina minam vailim lem to kisai nakpi takena ahum bitut siang na to banga ngai sut na pen regional political party chi hiama party khat minam min suanga party building pet alungulu higi mo hi pen atang pi na ending hileng ipas experience na panina academic takena ending hileng ibang chi etang chi hina to banga iat the na dingina I atang pi na ZNC politics bang Manipur lam India lama politics bangina ending hilehang ZNC pen ithi chian ma bul azomi movement ong hard ma 1970s 1972 adai jam ko anaki phon khia hina azomi national council pe to pu thang khan gin te pol sun mangjong hina gogin te pol pu thang khan gin te pol mo adek de kina MLA politics anaki pol anaki pol ana umsa gen ta lo je ne wa degree sang PM Phil zoa politics pen isunga hat sak ding ngai sut na sun mang nei na to hong kwan ki ong ki pikhia pu thang thang gin te pol ina angai sut sut siang ina ZNC movement pen hat the na ding ina ZNC na electoral politics an lut pol mo hi chi ngai sut na ahia to hangina ZNC pen electoral arena ichi hiama electoral politics a onglut tak tak tul khat jak ko som gyat bultung ina onglut chiang ina azomi national council le to a PTC ki kalbanga to omsa hiven mo party tom an omsa te songa nakpi taka ki gom khop sangina banga parochial identities ichi dena konggen gen pen minam paubing ki khai khop na pol khatte na amau candidate zong an nei den ahi chiangina to te na ana sang thailo pol ka to mina to hang mai na to ni tanina ZNC politics pen de banga a hat zo lo khat so toina ong phok sak pen academic taka ending hile hang minority hangina politics tak tak esai chiangina party khatina ideology ekile party kadar isi party member lim pen as zahwa pi na khai khomun ma phialle hangzo ong khai khom zo lo ahi na ki musak ong musak mo to pen khat ve chiang azomi politics site adinga bel alian zo azahwap zo de na to party khat bek ba din ding polpi de na to kitwa ka vai hom ding chi de na higi gen ayang ina real world tak takapen anaki jang thailo ahi na pen hong phok sak toy chenga tu chenga thungai sun tia di nai phok de ina electoral politics lim pen ina atang pi na freedom of choice mo freedom of choice ichi chiang ina party khat phot nai chi jong pen makai te na amau de tel na to kitwa ka ongbol minama ding na minam ngai sun na minam politics nai ngan ji ahoi na ding akip sem na ding za hwap zo sem akipol na ding ngai sun na abat hangina party politics tak tak honglut chiang ina party khatina mi hem pe khai khom khin zo ngei lo majority hile minority hile majority ka chi chang in pal ki kala kilem lo na ki huat na galbanga ki ngai sun na ki na pen hat sak pen mo toy mana nagate pangina a politics sunga again u chianga amau pen model li lenga khong nei banga genu na nagate na atang pi na konyak tribe kichi konyak kichi che pen atang pi na hia mon district mon bial sunga tua Burma lam to zong amau boundary ki zom hi na to konyak te bang pen amau hausa thunei ma uk pi zong lian pi neu hi to kina amau ANGH ekile ang zong chiwin to te pen na atang pi na khwale tui vai ahom him lim chiang na amau thu kala vai hom naw toy man amau pen to pen
autocratic chieftainship china ngai sun min au no lew te pen au ichi te pen ama odi na khang to ba siam na pil na lam hele ekile christianity jong christian nge na biang na pen alut ma sak na hi to ki to ken amau pen progressive ichi chaina khang to zo na liberal ideas ichi to tum lam gam pa na ong ki photo liberal ideas te pen amau pen ching zo na to hanga amau democracy lim pen ina individual choice individual is said mimal de na mimal hentel the na pen nak pi takina phung vu za tak sa ko hi chi mo to hanga to konyak te le au ki kala a democratic experience pen angami te bang pen again uche angami te jong pen democratic ma again no yang ayang au te za democratic zo do to banga hi sima te pol jong mo to dan ma democratic simbang na pina ayanga autocratic pian chi cheng in house te de na pian ki ha zui zo ekele village authority chema village council khosunga kalai nong kitat thia ekele no alam ong kitat hi zoya kizaya lemai kizai kida kizaya ki kizamai lamo dena konggen pen na a model pen atang pen na nagatia ding banga democracy pen amawa dinga again no chianga a model pen khat be kom loina model li lenga om hi china I tunai dia ka to that's political anthropologist Zelly Waters ki chi pa bangina amu na pan jongina to ma bangina e sunga jong atang pin hi zominam sung chi yama zomi sung ma jong I hausa de sia jong ki banglok chini mo Burma lama te bangina no hausa ki na pen de omnon loina ni to ko manipur lama guite kwal sung khong ekele atang pe hi sangam tha do te hausa ki na khong to ti abel no lampian bangma dauma ma ta chini kho khata upati na akitel te na vai hom zo ta chini to dan pen india lama banga a degree of democracy ka chi chena democracy is at dan isan dan le ichin dan pen anaki bang toimana hi pen ni na hongphok sak bangya mi chi chena minam vai lim pe na atang pi na iphok ding ina ingei na iton da izat dan pen khokhat pan khata akiban lokma banga ekile mun khat pan na mundang khata akiban lokma banga toina apoimo ma pen minority politics dia ka ding ina freedom of choice pen kisam ina hi kagien nok naina Manipur context banga Manipur lampana sinthe ding bang academic takin again ding bang hileng election ongom simina polpite na komagup tom pai tom nei lo ding china jeta ro lam te na ahi zongina election ong nai tek chiangina amau sunga zong ngai sut na ekile nidang pik panana party anagum ana paipi ana support jong omden ahi mana to pen mimal ngai sut na chiangtan decision pen auk so mu hangena auk zo lo pol khat zong omina to hanga atang pina tu chianga kigen ma generation z te bangina akigen pen mi pi de na bang to kitwang mai na paipi zoina minam vailim lim pen makai te na electoral politics akhutu ongsok non keule minam vai pen achidam zo tamchi ngai shun na to bang hile democracy paidan ma zo ha zo le kilo ina to pen ngai shut na dangkhat a model dangkhat ai hanga extreme taka pai ding bang hileben azet aroi chi hiam ekila to NUG te khazam noya amaude na to ki to lien na party khatom ding ina adang te ngom lo ding chi na hina to ina a risk ichi hiam a potential danger pitfalls ekila weakness athanem na ma pen dinai igen ma bangina olpi khat party khat ngai su na khat ekile pai pi khat lim pen atang pi na minam
ki pom khat na pen alom pai lo tia ding ina dong kai the hi ki chi mo to hanga hi nationalism lama scholar min thang ma akiza tang ma to I banga Walker Corner ki chi Professor Walker Corner ina 1969 peka article world politics ki chi world politics pen political science journal adinga akiza tang ma tu ni tan akiza tang ma ina ama 1969 article khat nei 1971 back to back article nei zo akiza tang ma Walker Corner ethno nationalism ki je lai bu bol ina Middlesbury University ki che Vermont Professor Shemina tuna idea ka ong basin hina kezong US Fulbright kum khat songkongom laina amao universities amao college ong kava ho ka amao college pian aman tamma ma ki ngai sun akigene $80,000 kong hina to hun laya ngai sun de hang afi pian again 80,000 pian mai lo hina to Professor Shem khathina ama anggen na panina minam lom khat minam khat ichi chena atang pina minam again chena model jong tam pio mina minam pian German model ichi chena ethnic model chiuna to pian pau khat biang na khat mo ekile race zat ichi hiama to pian khat apana akibang akingai sun lim te adina ethnic model ki jang thena to bang ahilo pau kibang lo biang na kibang lo ekile ngeina ton dan kibang lo tom khat aversion omte pet atamzo hizoina leitung adingina Japan Portugal ekile Germany chi lo gam atamzo pen leitung pupa diversity chi chengina pau jong kibang lo biang na jong kibang lo denomination jong kibang lo to pitoga to hi mana ama ngai su na pana nationalism chi pen nakpi ta ka minam hi na pen pau khat polpi khat biang na khat denomination khathiam ipai pi som lot chiang ina to banga neu chit ki ballo na mun tia pen minam ibol sangina minam ki socia hi chi mo nation building sangina nation destroying hi would zo hi chi na ngai sun na to pen ken kasan thei ma thu hi na azo mi sung ma zo iki chiang ina iki khin khai na pen pau bing tom hi na khat ve chiang banga kisa tak to keili hangla kisim mo bol na la akinga sa thei akingai thei lo vi ve ki hin toy chenga isin khiat ding pen khat le khat ikisa tak to kipung khat na pen suhat ni chi level dena kong gen ma bangina a party lim pen khata isun manga bel ade hoi pen ina ikipol khop thei le khata kipol khom ni ikipol khop the phial ki ikilem the ki phial le so adang te pen bang che ya simmo bol gal bolina tot chil som ke ni to pen ki sa tak bol ni achi wot ka hi toy mane na tu cheng na i tu khang cheng ina igen ding pen I ha gen ding pen minam interest violin lima ding ina mang te na overlapping consensus chiuna overlapping consensus chi cheng ina gen te na leitang hom bit na to ke sai minam pau le lai to ke sai ke bit na to ke sai banga bang igen phial jong ina I pau I ham pen I ophoya ki ban lo zen hangina to a print language kichi atang pina nationalism bol na ding a print language print culture pen atang pina kinei the ako koina mo toy manena to a pen a bol te jong mok dem bol pa zolowina goal bol pa zolowina simmo bol pa zolowina onggong khom to thei ding onghui khom to thei ding a hi le tha apiak dan siam zoleng banga chedam chi khongena ken kalungul toy mana ekile I politics violin lima jong pen party khata idin theile la hoi sem idin the ke zen le jong party tom toma idin phial jong ina party tom toma candidate inei teina to atena leitang ke bit na to ki saina bang chianga I oso ding aso na ding mun tia dai chi piniom hia mi pi de na to ki to akin ekele mi pi ngai su na ingei na iton dan ekele ileitang I hau sang na ti akem bit ding ina ikizang the ke yam chi pen athakina ikigel phathuni talo hiam achi ka hi bang hang mi chi chiang ina to na idea ka
Manipur context banga itu to te pian liat theima ma ina atang pina chivu banga itu tung lai chini hangina tunai dia ka Chandrakirti Memorial Park akibol dek laina Chandrakirti pian it hei ding ina talpak te kumpi pa hina talpak isa meite te kumpi pa hina ama pian lusai expedition kichi hun lai tul khat zagiat som segi la khat som segi le ni lai ina ama pian meite kumpi hina ama igam sung ong ton bek lo pa ina tua lusai expedition British te na sangam mizo te a house te na lula asam chianga vanok de noi che to te bet dai na dinga amau gal kap asolu hin thu hil na dinga amau to tan apai sublo kim lai pian atwa British te na lusai house te vanok go puna thu apia khitu chang kile ki changuna tua mi kang te gal pian amau gal zo na dana chiam ti mo ko na to chivu kichi bihyang kho kianga kho khata tua muna chivu ya manga ya chidil chini hangin mo chipwal khata tua kumpi pa za tang na ding china suang thum boluna suang khat pian ama min posokona hi pa pian kumpi te kumpi banga golte kumpi pa chi pe ekile hipaina lusai hausa za le som le ni zogo pina ongchia king na chiam ti nai na hi suang ki phuthi siwa to che na to aswanga ama khi kha pian bol sakina hito ke sai bihang ki ma emi pol khat atal tak zo deute ka dot chengina amau zong pian a propaganda na ha lo ma I chenga to Chandrakum Kirti pa ma ina amun ma va phaina aleisik na piana kibol hi achipol zong omuna to za propaganda ha thimokina to ke sai banga pian banga polpi minam vai siding ine hangina ahiam taka kizang theilo to te polpi lim taka tu chengina bangma im se lowa iminam politics sai pian isai ding akilom isai khalo pin bangina hongdong tang sak theyam chi pian lim takin kan thakena to electoral politics pin attract tuam chini mo atoma paisak dingina minam pin vai lim pin paisak din ayangina anni mutually reinforcing ka chi chengina amau pin khatle khat tha akipito ading akisap na muna chi chengina polpi lamte na akisam lo pia election akwa ding ko kitel ding chi pian aboy pi ding hi masalo joina election kitai ti na mun pian mibal de na to ki thwa ke na election ke nei hiam tua tel chenga omte na inam igam ahum bit ding ina ki mansai na mo hiam pau na ding muna apau hiam panlak na ding muna panlaw hiam chi pian minam vai asai te na isai ding hilakilo hina mo the na hi mo toy manina to ma bangina chin state azong chin state politics azong enlehang atang pina ni MP sol lim dan azong enleng chin state banga som le ni region som le pan som le ni chet ki sol chin to sum banga ihan ma chiang ma li bang ekile ihan ma de le banga nga bang nga abakhat hi za ke the na chang li tan bang atang pia ihan ma che kinai thei chi azomi bopa toi changa khatve ve changa polina ithane ma na khat ka chi changina atang pia amothio luto banga pen ia changa zani le somni le member hi na hina zani le somni le li la ka member li isol pen na party khat min banga afa pai himok le zong ogin lim pen dauma ma ding chi nai tha pen ukmo za sanga hat hello ding chi nai ka chi chang one party dominant system bang one party dominant system ka chi chang again tena NLD te bang han ma kum banga amao coalition government ki sam vet loina coalition jong sam lo regional political party tha na jong ki sam lo ahi na mo na pen atang pina party politics paidan lim pen regional parties pen minam min point poke phial le jong amao ogin ding sa agin lo ding chi na hang pen one party logic kichi khatamina
party politics sai te na scholar te na so du che na logic of one party system pe na amao tang pi na amao party interest pe nak pi ta ka vo sang zo ut gi gi hat sa go zo gi gi hi mana hi minam neu tom tom ngai su na te pen allow banga lalut abat u hangena kinol khin ki pose ni lo toy mana khat ve ve chenga I minam ki ve lua ina I minam ve luat na lama e sunga ki pum khat na pen hong sunong kai thei ding za ko pa I minam pen isi si pi ding dan ko pa ngai sunga ZN to election bang ngom bagile ZNP bang election a ong kitai ti bagile a PDF te bangina amau pen alang pangdana igal banga imoa amau politics pen honglum le ding banga imoa igal bol khak zen zen le I politics pen I thei lo kalina ong thanin ma thei ding mo toy mana I hi pen to isangam adia kina hi khal khate ekile I poite ina apai pi tang pi pen amau pen alang ni to ka politics van dat siamuna to pen enzong isin thei ding pol khatom khadingi kachi chiangina a politics pen a balance dat pen isiam ngai ni kachi chiangina sung tonga advantage pol khatina tunai dia ka ong ki hung pen na pi ong ki hung pen gal kap te ong ki hung to ki to ka I polling bang district min bang ki nei mo a district bang ki hite pol pen bang zaina I ideological commitment pen hat phial le zo gal kap khot noi lo hile I politics paidan pen zo itel siam ma kile I thanim na zo itel siam ma kile a pen ki overestimate khapa pa e to imana overestimate ka chi chengina ipoimo za sanga iwang nei za sanga awang nei za zo ikangai su nilok chianga mean a national level tak tak awayong hom chianga pen a pol o pen to za awang nei ding isak chiang anahi lo so thei hi chi pen adhyang dia kina I national level party politics kong ekile state level politics kong iwa thuk lut chiangina kimothei lim takin kimothei hi bangange mi chi chiangina tunai dia ka to a peace forum kapai na banga kamu khian ma pen atang pi na hi bama community hi majority community amili patam zo te lim limin pen a federalism limin pen amau sai pi to pen atang pi hi tulai adiak dia kina hi academic pol khatin pandemic of populism chiuna populism chi chiangina milip tamzo te na thakhat thua amau le mau det do kisalo bit kisalo ina hi minority pe te pin isuk lungkim som ni lo le apol ngeina apol hi na identity hi zongin apol interest pin hat sak lo hi chi mo to pen to US khonga populism wave pen nak pi taka Trump noya ong hadan ekile Brazil Bolsonaro noya hadan chi khong ekile UK khong ekile mun tom thoma Modi ko India khong azong Hindu te pen amili patam pen na pi na ama Muslim te khong pen tom chi ki phial leo zong ama wadinga Muslim te pen ihat sak mo ka ilungkim sak mogle eya ding na hoi lo hi chi ngai shut na to pen amili tam so te na insecurity chi hama det do akisak lok chiangwa politics pen get the hello himokin ama wading banga pen federalism chi pen to Southeast Asia honga Indonesia Malaysia Muslim Islamic countries then again federalism lim pen ama wadinga f what chiuna f chi pen zamo gen na banga anga isunina virus to kibang dan anga isun hang pen federalism limina power pen ki share ngai ding again ni lawina to pen ako amilip tam lim te na milip tom te to thunei na pen ki ho mu ngei lo to pen mi hin mentality hi chi mo mi hin ingai su na ipaidan ipian ken ngai su na ilung sim po ki chi toy mana I khat ve chang igen pen dena kong gen ba bangina toy mana I politics be ni na tom khat wang nei zo hen I chi le ideological commitment pen hoi ba ikip bit ding ikiza ta aksar ding mai toy kom mai na pragmatism chi chiangina hun akihik to kitokin balance of power akihik to kitokin I politics inai ngan ji paidan zo ahui to kitwang mai na jong healthy na I core principle value te pen nusia ki phok mo ding chi na zen pa lo to te pen
ilung sim ma ngai sun pu mai na I minam kip na I hi na kip bit na I leitang hau sang na kip bit na to ki saya ei ong hu thei ding minam dang te wang amao khazak noya ei interest ei banga hi na pit ikip bit the na dinga strategic partnership pin bol hun hilo hiam chi ngai sun na compete to pin zo mi politics kham thak ti na thak thaka isek siam ding izo siam ding I channel siam ma ding to a hi kele I politics pin kineu sek ding so kina ko ma the lo kala e pin ki post de ding to imana I politics lim pin a koi ya Chin state lam hile ekile Manipur lam hile Mizoram lam hile koi ya strategic partnership pin ine siam ma ding I core principle pin lim taka ingai sut phata toa ei sunga election om chianga itel itang mi te na toa ihi na ingei na ileitang te pin kha so het lowa banga hong nu seng het lo dinga khau taka hong pai pi ngam party hi zo ekile tang mi mo pala isol thei ding pin kisam ma ding hi chena ngai suninge hitaka din call phot ni hangin om bangina kidong to zel ni mo pu Thomas ong sot sim tai na tathapan atunia ikhup na ding na tom chicken nang zani ta na kor kam khong chong kana ge nom nei jang na tunina nang ikhup na ri na jong tor sim ta ring hi na amailama adang table chini na dina nang amasalama kor kam buk ai tang na nunga peace forum hona pai te le mi pi to kongen no pakad ya professor Swan Pain political science to PhD le professor anga abekhilo na nungan indelama mai te to boy tung ta na mi pi ai tang ding na thu to ala to thulam sanga India kompitung anak pe na alwang kham leng na mi te baw te thok na mi pi tam bi tak set thilo mi pi apil na asem na to tanga ki khamena mai te ong nok ne thilo ne da India kompi kya na ana khu ana pulak le mai te nong chmai ni ana muda ma khat ama to ai ta na ei zo mi teng pai te chi chang la ko kia ke pan kha sing da mi teng ai ta ne ki kham khat hi lam atha kanong pulang nen to itom na ding na tom no khat minute sounds khong nang again theriam ina atula da ko mi spring revolution pen hidani na ong za kai ki na pen na geopolitics china kim le pama India bang chileng ni danga leitung buk a level a som khong om pen tun nga khong ong tung ta na tua ban amao economic lamong focus changa tua ban ong hi pen to ong khang don India le China om ge gu na pi na bang hangin to NUG leader lam te na hi USA le Europe lam vi ve ong ma so ni na to te za ina India le sen kumpi ke ma ko to ong ding khom la hi junta hi gal kap kumpi ong lokhet tu la amao to ikizo amao to nakizo ma bun hi economic lam wai khem to ki hi ni chi na NUG makai lam te be na paw le ham hong dong ati gal kap te sa siam do khare hi geopolitics pen priority ko ina hobang ina amao approaching ball khaw hile aki khel do nom hiam ai ke amao ball hitting hilo hiam atam lo ko mu na da ne na hi USA kama amakai to NLD lama makai NUG makai te tampi takena hi USA kumpi hitale Europe lama te hi na to India le China pen hi ding da in kalson loi tam 2024 laina hi amgroup three border alliance te bang zong tom chik phat hu za pule ong tua da na la shu khong te le mu go khong te le mandali bang nai suk ma na pin hi bang ong hi king na pen NUG te na hi geopolitics lama focus khalo na hi western lama tema ong hi khial khai tam chi namu na minute som khong khat nong ken ki thide nam skola khat ngi na tama atang pi na I banghanga I spring revolution le NUG lam te na to China hong pian pi bol lo hiam chi chagina to pian alai literature chi hiam bel omlian ke na ke thi na chiang amo ai na ke sim na panina ke sim na chiang panina kamu na pian
บางเฮียมีสิเจนะ Communist Party of Burma เปลี่ยนอิธิเจียดซามาบาง 1960s ลำเป็กปนาอันหาดเดนหินะโกมินตัง Party เตปอลกิละ China เตมามาจงตัวก็กังเตปอลเปลี่ยนอมาว ethnic Chinese ฮิโซอุนะโจโซปาตัวเจงอมาวลิม model ลิมเปลี่ยนตัว NLD เตpolitical ideology ที่ยามอมาวไปปีดานอสันเสียลิมเปลี่ยนกิบังโลไอเจงตัวเจงมังคำคมปักเลี้ยงอมาวเปลี่ยน natural ally ฮิลิมโลมั่วตัวเจงNUG ลิมเตนะอามาสดมาสักเปลี่ยนนูเบลอโลเทโล Western Liberal Democracy เปลี่ยนอเปลี่ยนมาองสวกจีนี่ก็จีเจียง USA UK แคนาดาจีของเปลี่ยนอมาวดีงาเปลี่ยนอโลเทโลอมิดส่วนขัดองสวกินะไอ้หางเทโลกาลา geopolitics นะนักพิตกา Burma politics กูมาเปกานักพิตกาองเขกลำดังนะบางอย่างมีสิเจียงองซันซูจีมาอินจงอมาเปลี่ยนNational League for Democracy Democratic Leader le Human Rights Defender dan piana amin nei ma abat hanga giente na amao adia ka Rakhine State banga Rohingya te to kesai banga nakpi taka I gelgot na ichi hama ekile persecution religious persecution ichi nakpi taka ongom bana Rohingya te ma jong atul zalam bangza hiam ongal tai chiang na ngona jong aman kam akek lok chianga ama credential pen a democratically human rights credential pen nak pi taka ong se di lai jangina to hanga jong America te pen de banga ong lung zo lo e tam chi jong khat mo to ina National League for Democracy te le I to Western Liberal Democracy te equation pen nidanga hat ma pen bang tan hiam ong sunong kai zo ina moyeng ina ani na ithi chen ma banga to NLD te election last election 2020 elections ma dewa atang pia US ekile UK khonga to democracy pe nak pi taka ong ki hek lamdang ina to dena konggen populist democracy ka chi chianga atang pi right wing democracy conservative democracy conservative democracy lim pen amawa dinga to no magana chi bo make America great again chi khong ekile UK khong Europe khong hi populist government lim pen ina gambel mi te pem ta lim pen amaw nidang banga sang the no toy changa a human rights commitment ma usok ong dawina to hang pen amawa dinga I sumsen na jong hi adek de ka kolwal bang ong be to kitwa ka America bangina to nai de ka Trump bangina a military base leitung pupa zal som gyat wala nei te pen atam zo pen zo ki kina to nai de ka ko South India khonga United States India Educational Foundation ki chi pen Fulbright Fellowship to ki onga kongpai na mo US kong hi pen Fulbright Fellowship chi pen America te dinga soft diplomacy instrument ading ayama ma ki ngai sun hina ama wading pen gam tuama apila siam ten ama gama USA gama America gama samuhel la institution hoi Yale khong Ivy League khong ekel college hoi pen tia kai sakleo ama liberal values te pen ama ong sin dinguna ama gen ngai lowa ama values te pen ong de ding wa hi mana American value le market pen aton kho ma hi mana ama wading kisok na pen gam tom ma dinga ama ideological hegemony pen ding hi chi ngai sup na hi zoina to pen nas nak pi taka lamdan na hi populist government ong ha to kito ka ngomina to hang ma politics lim pen nidang banga I US UK Canada chi khong ekile Europe te ma mai cho nidanga to liberal democratic transitional state ichi mo to Burma khong pen dina konggen zol ma banga 2010 le tul ni le som ni le khat ki kal banga ku ngom ma ki kal bang pen democratic transition dana ki ngai sun democracy lama ong ke dan pen ki ngai sun to te por pen among ni danga thanak pi taka pikim lai pen populist government ong hat to ki to ka pen amao mang pau le retrenchment politics ka tongom ki kina amao ading pen amao gam chian ma amas sapiena ong ko chianga to hang ma jong international
cooperation เปลี่ยนเดบังงไปโซโลตัวอีมันNUG เตเปลี่ยนบังหาดิ้งบังหาโจลเอาเปลี่ยนที่หางมาโซที่ดิ้งนะไงส่วนเงินมั้งทุ่มนะcalculation เปลี่ยนเดนะคงเกินมาเป็นนะ China เตตัวนั้นเกินเตนะ election บังองมดิ้งเห็นเลยบังจะตายนะ NUG เฮียมเอกิเลตัวASEAN เฮียมเอกิเลตัวเตนะที่credibility ในโลดิ้งที่ election นี่นะเขียนนะในโลดิ้งที่เป็นเจียมนุยบอลนะตัวกี่บังดิ้งที่ same democracy ที่เจียนะบังจะตายนะต่างก็ปีเพียงเร็วจนอินเดีย China รัสเซีย Thailand ฮิตเดียกบังเปลี่ยนหาปันมาบอกกี่หมู่นะเจียงหางเปลี่ยนอภิสุรมกัตเตลนะอามากี่กอลนะก็หมู่เจียงนี่นะอามาเปลี่ยนกิซูกี่แค่โลดิ้งว่าหางเปลี่ยนอามาว่าดิ้งUS นี่ดังเปกากาลปีนี่นะปนUS นะนักพิทักษ์ที่ Southeast Asia ดิ้งBurma เปลี่ยนอามาว่าดิ้งstrategic North Center ดันเดียวกันอ่ะไงสุดเปลี่ยนหัวเปลี่ยนเขียนดิ้งอสมตินหุยนะอามาว่าดิ้งเวลที่เปลี่ยนข้าสวอุดเวลโลดิ้งกิจยานมาตัวอีมันอินเดียมาอินสงตัว electronic voting machine นี่จิโม EVM อีจิเตเปลี่ยนUS ก็งั้นจะเตปอน EVM เตของเปลี่ยนอินเดียน supply ดิ้งจีมั้งตัวนั้นเดียวของเห็นตัวอีมันบังจะตายนังเพียรเลี้ยงสเปลี่ยนถ้ากลุ่มตัว election ของในปีดิ้งตัวอีเจียงNUG เปลี่ยนอีเทลกาลาcredibility เปลี่ยนตัวมาองดาวดิ้งบังไอ้ยังเบลดาวเตดิ้งจีน่ะเบลเหรอไอ้ evidence เตเอียดเสียงนะตัวเปลี่ยนevidence นะ appointers อีจิเปลี่ยนองบังซอยนะตัวอีมันเดน่าคงเกียนเปลี่ยน NUG เตบังนะstrategic recalibration นี่จิมั่วจะไงสุดพัดกิ้งนะอันนี้ว่าstrategic partnership in geopolitics กิเขกตุกิตัวกาอามาวตมคัดไล่ดานเสียมคิวเลเวลต่างที่ฮีกาลกับที่อุกนาเปลี่ยนท่านเอ็มสิมาบัตุหางฮีรัสเซียไชน่าและอินเดียและไทยและนักกิจกรรมหลายเสียเปลี่ยน NUG ที่นะไปสั่นเฮดโลดิ้งฮีจิเปลี่ยนเกมิมัลมูนามัวอ่างเปลี่ยนเกมิมัลมูนามัวคิดเอาไว้นะ evidence ตัวliterature ตัวฮีBartil Linarin zong gen Bartil Linarin zong again na panina he pen na he kuom khit nunga bel Myanmar bel koman gwal zolo ding bel chi mo ayang to ka gen chiang ina pol khate na bel apro ke pen nai pi do pai khin ke chenga azunta te agum lodana nungai sut ding ut lo zo ai hang pen ki pai na pen federalism expert ka hi na ki ngai sut na gen the na ding India ngai sut na hiloina ke minimal scholar as a scholar ngai sut na pen ka gen the na ding opportunity mo banga ki ngai sut kai mana ka gen chi man tuina to a military junta no MAL te pol SAC te pol agam ta na adi chi na hi zen lo mo ayang ina ke mo na kalai sin na tung to ni na to ke mo na kong gen khia thi zo hi chi pi ana sang the leo chin chi ong ngien wo te nge lung na mai le tu na nak pitak professor Sonam Kim Tan chin tut na hi tala pa ma tele ilam sang tam pi tak aina onge zo ina bang le lungdam le tung buk ai tang na zo mi te adi ta na lungdam ko na hina na ipop na ding hi sang ni na hi dina nonggen khat ba hi mi pi ong ngai te na hi professor Son pen India kompin asol hello achial ma de India kompi palai ding ama tanga hotanga ki hi dinga achial hi na ong pai sakhina atoban ajunta te athapya le support chi bang hello hi chi to dong igen bana to chan dena ama ongen takna ei zo mi te na politician te dong khat pe ko amrup te i thi dinga isangam arakan te bang ile dong ni dang na arakan te politician leader khat dr imo achi khat bang dong ama to hi junta te i election dinga na pitan ki helena sunga ama dong amat hit ngi yu hina pi na ayanga alang pana alang ni akimolu chi dena ongen alang ni hiama ama kimolu na asunga la lu to holam pan arakan army tela ahi tan tana tayo to ma bangena sen computer la arakan te ki thik na khat new India computer la to kaladan project khonga ki hawin Mizoram chief minister pa bangin dong arakan te do ding ke na tha hat wi chang na amount of the port hi chi za ra Mizoram te zatui za hale an tang tui bo ka pan hi ajunta te na khalai ta chi bana ke mol te de na ya professor pa ongen tum to ni na hi
sangam aragan te ba politiko sangma ma la ki mordano sangma ma hi na te to ithu kum ni na mai lama zo adang federal lamai zong na confederation che khong zong autonomous si de self determination chi dan democracy e thulai gil tom tom te pen ama professional ta na anasinei tak chana na ong ki phal za ZIUS panena lamenin tu khabai khanong lama hi PAC panina tongdama professor punghan pa ama historian hina history ma to hina ama zong mi pi to ma to zong pula kholnin mailama professor son ong ke phal hi bangina mi pi ta ring na apila syam na te to bangina skola hi na khatong gen thi dina itom na akichal so so na pidan long namina ZIUS board of directors so mi som ni le khat hi dong na ZIUS congregation na ai tang khem pe na long nam nang ko wong chi to teng to tu ni PSC tong dam bet aman sang ni nak pitan long dam kwa dong zan da dei tak chena yom na cha da khro tu pa patient ong pe hela mai lama PSC hi ban mi pil mission te ZIUS na platform ke zan ni na to teng ban mi pil mission te scholar te tam pi na peace and reconciliation hi do na political affair committee pan hi dong na ta chang public relationship ni hi do na ke ma Thomas Strong na ZIUS ki pol na ai tang na hi ba na ke model ni chi to teng to i hun a kha bol ni vet pi na ong en khem tu tung le adia ke na professor Swan no tunga na padan lung dam to pan yom na cha that fang to kim cha tai mo